Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di noya mabobosina. And when you are setting at 230 herbal, we are Bema now no more. And Mama what this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality. And for when you are and one is our Banumbi, Bajuma Umreda. Kinaata 230 herbal, a young conqueror. Power to the people, Mitra 230. So our what feeling? How down me back? Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofasa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e banofo. Ene akola ondi emfie duoche. I was for me, Dr. K Gyasi. And send me a cover now, the person of a creme. The same meaning on social media, my bloggers are tagging a church or so. And I'm person of creme. Me suma kosi you. Munti. Me suma kosi. Me suma kosi me patch on and me will be at me suma kosi. Ya kosi na no nhwe no kwotwe camera sin no o kana se. Se o ye blogger na se o Trot target said me ma suma kosi e patch on me suma kosi. Ndi obi atem. E Jude na ya ni interview no na why na analysis so dey na o change mo. Ti me ndi obi atem. Se o akosi akwa pa na cho akosi na akwa na cho me pa obi atem ndi obi atem. Do you understand? So I blogger na say o tro nsema why big mistake. Me say I fight for Dr. Aziko Subempa. And I stand for Dr. Aziko Subempa. Or nene me godfather. Me Dr. Aziko Subempa and me generation. Also na me di na chia kosi me wo because we true man of God. Ti me ko pa obi acho. So I don't program na say o church say ke akosi say K Gyasi e pa church papa ensure K Gyasi ah. Are what do you correct? What was your African investment no e pa obi acho. E pa obi acho. Because me kasa ntia obia enti me say sa akosi na atwe ne camera esi na nimpa na cho eni akosi ndiri me put me in and I so me pa obia cho me di obia atom ti de me ka cho yi me respect Dr. Aziko Subempa na and then me sakre bi say e wiase a obia ni wiase betima tu Dr. Aziko Subempa me ke no mabu no matter who you are e masa maka no. What I say, Massimo, me say, I stand for Dr. Aziko Subempa, Papa, me teacher man. Who a true man of God? Did you probably obey or two or in a bois? And you probably always want to in you where a brother, so I want to bois. So what's the one I say, what's the matter part of Pau Biato? Men Pau Biato, which was in his room, me respecting the poverty in his room. Then I met my me Nisrovia, but I respect Nipa. You Punipa. What I say, it's what you want. Let's all your program no control caption. No, we can find out ya na so flare K Gyasi the butcher me na brown police me true me a real man. Me not selfish and I'm greedy. Me ni mradie. Me there will be many so. There will be many so. And I mean, any part me door na me door them can si I'm saying to a post me papa me credit me baby o me credit papa I respect you a lot and I love you a lot
So obi tuwa na brother bi control nsem say akosi apacho ndi ma pacho no o kaka sema papa you know what the bia no betima ma firi wachi because we are very man of God nyame mu ntiu nyame mu ka ho what you say enti me slow bia but me buade na me to me nyakola muntie me boy me panini manyini pa me nya small boy so we say small boy what do you papa me nya small boy me nya small boy manyini pa papa manyini a fie me ya panini o fie manyini na adwuma nipa nyame bo obi nsati anya pe obi ya adwuma obi na emma obi na ya hwe wo tie obi ya adwuma obi na ya hwe wo obi sum obi na ya pega se me ko sum obi na so ka tell me say me slow obi a na me nyam obo me sesra de Bible say sa anya adwuma didi ti me ko ya ma ya pia me ka eno nche se nipa no fa me nya akwa tie nie se me ko ya adwuma ma ya pia me ka ne se nipa no fa me nya akwa me slow shi wo ya se bet me buade pa I swear me jira video so aka ne se me dem so ni osoro a obo asase me slow shi bet me bu nipa because Bible say ne no na no mo jana nya ni wi mo tumfo ni mpanidie nipa ni mpanidie ne betima so letia bet wo nya mpanidie na oni wi mo tumfo bet na wetima so letia do you understand eti woto na sa akosi akopa ache wa me nsuma akosi me pa ache wa me because me ndi obi atam mendi obi ata me kasantia obi a me kasantia obi a no obi akofro obi say I can see betray me nya betray a me oni bakro no wadi atro me I love papa Usbempa a lot me turn brutal many dia me wono many so Sami dakete so kra na nyame dia ma me media sami se chane wate na nyame dia ma me media ti dia tina da ka ma mani ba si abusa mani ba bro dise obi a oni mi wiase because me kuta sika bag me e prema ni wo Ghana hawo me e prema ni enya obi a ehia no fina bra bo mu na me hu sika me kuta sika me disika ma wisika me so I told you guys K Gyasi or part or men power be actual. Me implement I stay I'm a millionaire. I swear. Because I'm born Mr. Cowbomb before. Bible said the air can about no sooner about something. No say me you was sick. No one say me because me yet ma. Me yet no you chianica. What you say? E say ya adwuma na ndi bet me ye bema me wo me mo de gina no suti me so le ko adwuma e me twia me kan ti me nya mobo bo so me so e be twia me ka do you understand enti me ko pa obi a chew me pa obi a chew mo tie nie me ka kire bloggers na mo social media na mo tag oh na bra page kura je Ghana o tag na brown o tag ju TV o tag abuso kan me flow bia me pa bia chew me nya hwe ni mu na me nya atu bloggers na mo so church nsem se me ye ni brefo na me wo bi na me kotokoto na me dada fom abuso atie ewi ase se wadwe na anya dwuma ni padua ne bre se wadwe na anya dwuma ni padua ne bre se me duachi a me respect o me do tie me stand se me duachi a me respect o me do so se me di bu bia ma me se me duachi na me ye wadwuma me respect o me do to se me di bu bia ma to se me koto na me soro eno nkyere me se mi wukura na me te wo dabi ti me koto obi na me soro obi a eno nkyere se me free wa me si obi sikiti ba bonte dabi menye sa ko fo ni bi o tie me nya sa ko fo ni bi o me se papa osu be pa the kingdom na ma be wura the china me di I start from papa osu be pa nti me koto na se me soro na se me free wa me no ni twaka bia
Say me go car obi won say me go the secret but any secret. You understand? So I blog na wo trust say masa. Me tron e kwa say mfa me hu. Tie, twonya say mfa me hu because me nye onibrefo e na me nye betrayal. Me ti me slam brothers na mo chocho mo nsem no munya atro. Why? Munya atro abo e fa no kokosechi. Onyi cha abo bia takrabo bia o wiase abo e fa ntete kokosechi. Se wo blog unu kokosechi na mo chocho kokosechi. O e pete. E mo nyina di fie beto o di bola so nti onyi ni chepa nti enipa ye nwene nam because o de ne kwase e penyi nche. Ti bi du ba bia ne kwase a ene mo hombra se e penyi nche. E pa respect ene pa wodo. What you say? Enti me anko jira ba bi nkasa me kotokoto se me di ni panaki akowo me di bana achi akowo na me kowo na me te ho ah what you say? I understand me see me di papa wo su be mpa achi masama no why ti me ko pa obi acho why na me nye betrayal what you say? Ti me the message ma out there obi o ti abontin ah what you say me betrayer many brad there me hey stop eh me I love Dr. Ajibo's member and I say papa nipa bia ni asase so odi nchi ni mo go betu na yin kwa because nyame na afre me saka bi o ma so na frefre mi nipa bia ni wiase obetimi o atu papa yin yagu da what you say ti me nyamo so ati wana kata se Kenya sisura de mimi suro hwe me bua bia mi suro hwe tie ana me nyanya atwom me na ka obi akira semo but die ma hu ni die mate na me di hu adanse nti me de message yi mamu bloggers ni se me nsuma bega quiz ono ana aye ni video se me se me pacho me mpa obi acho me da se wotie masopam na wan tro nkwase caption biem na go tro caption papa fam ko me kopa obi acho papa I love you so much na me se nyame a o shira no we shikoso shira o nyame ko so apija na o se David say awade to me pro matamfo ni na ma kuru anya mamuso watamfo mu jira wachi beta awade beto opun o manum na o won se o nyankopon na o da na o so no papa o yo nyame na o yakese papa nyame shira o na on ka ho na o mo ho ba na no wodi ba mu nyina awade mfa onko no mfa mara I love you papa o su bempa me da sepa sorry. Oh, doc. Yes, waba. Enye boko doc. Awana no aye din. Hu ina so aye hye. Afiso aduane ton yema. No se ne yemu ye no kukuru. Minim se onya stomach osa sedenyo. Heartburn so asa be ka ho. Edem kura ni minim se difia be ifo so na ye no I don't know. Test results na chere se we nya malaria won moji. Eye TD. Yes, malaria. Na ni yem no so we no hia. Tinatet tomac na tinatet malake. Fama no na no ho beto no. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever ena tinatet tomac mixture eyema obi a wanya indigestion yenhwehwemu hu so wanya malaria ansa na wafa edroi. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Am I yesumo? Yes, mama, ready. And you may yakin cancer no. Yabe my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer no. Yabe free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrew. Hey, madam! Ajemkwani. Tinatet Hayan Herbal Capsule. A drawing tina per what to send me. Me ready, I mention glasses. Obroni Bessie. See clear. Eye no crow. Tinatet Hayan Herbal Capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tinatet Herbal Shop. Hey, now wait. Tinatet Hayan. See clear. Tinatet Edroi. FDA ahwehwem agye atum se eje.